Hilata Portaniraki Kaisa provincia Manco Capa Goxatoquita Hilata Felipe Chachaki Pampi Warskiptañani Hilata Felipe Arontaseñani Valik Portantaja que programa dialogando Oxatoquero Hilata Walikiwa kuyaka Nancy Ukamaraki kuyakuana naya maya kutimpi wakatoker Portanewaita Aruskiptañataki dialogando ka programaron naira kataron tañani Nayan Sotijos de Felipe Chachaki, Cusi, Departamento de Estado Cuyasuyo, Xatoquit Portanewaita, del Imperio Tabanten suyo, origen de cultura aymara, Aucatanaya. Bueno, echaste Paltawayaba como ciencias políticas, política toquinacat Paltawaya. Nairakata, primera parte, Paltawa, segunda vuelta, elecciones Aucatoquinagata Muitawaya. Ukaro pastarakiwa liberación de Pumari Camacho, auka político nagar. Bueno, nayana muy ugatja segunda vuelta ugat caldaña taqueja, Palacio vale acá segunda vuelta taqueja como ganador mistaba y pasireja uka Rodrigo Paz. Rodrigo Paz Tuto. Ukapaninit no Rodrigo Paz upaganiwa kitis amuikanti gananyapa. Entonces backup chamatao ganawaye porque mayoría jamás sipcano movimiento al socialismo abstispa ukama y pirhani ukama kitej mayat ganawaye Rodrigo Paz vicepresidente Pampe Capitán Lara uka programa pa walik kama kiones unya ke paskrikia to hanira election puring ukah pero hichapa chana kasta uka no ritual pa lapre Capitán Lara y Rodrigo Paz uka tokit upaha ma programa pan opresi wayepe 2000 bolivianos tercera nakara churan ni intarik nirar ha churatan sas ha ukama uka tokit hamma kita adultos mayores uka nakaha y la parte ma votación churawaya pach. Pero a corona kana esta sira que wali noe churas patis to kas kaukatera kol kapsos pas tau kama amuit apre pero nayana moyo kana niaki hay Capitán Lara ho pachis tira na yak 2000 boliviano tin tarik nirar y aptawaya sasin o ka churasin sas noe pero churasis pawa porque kol kaukat othan apson sa preo noe pero hani ukama gaspat porque amuyana akamuya tatha Oleh akawalian uthaskiwa ne hane to tikite. Akawali marka ka departamento estado Cuyasuyo marka ma silla de uro kapatan konuskitan. Oleh wali uthaski tolaras waliskiwa sinus hiwa sanakaro. Luntatana ka luntat haskis tuwal episipki. Hasta istaptawa humanaka hilanaka hasta tonilara nakat alhamdawaya kamistura cha presidente sanyan arsikatakura haniuk amuyap kiti matonilara kaukas kuisti matonilara 20 quintal ukau matonilara uruja matonilara 20 quintal aneo 20 toneladas kaukaros men 200 quintal ukhanagaro luras haspah ukatantunak alhamdawaya ukakulkina kasti ukamanak lurapkhir Ukamarosa kolke gutiaski amuyuhan ka niaki Capitán Lara arsteja churaneo 2000 boliviana churane porque ma chachara que arsteja haniu uka hanek churkas patej kitikis a ver arsuñane haneu alikas patej entonces churane aka segunda vuelta ka yanap taska kiñas pa Rodrigo Paz y Capitán Lara ukaro más bien cambiaspa aka política económica parece que cambiaban chat cuisaro y nay ojalá han ukakasta apanakanyar suma panakawa haspa ma administración el estado no kun jamás apanakanyar uka hani wala panakawa kit uka to kamaro si lontat yo ape kanaron hupanaka ki ok presiwa khap tolaranak maisu sini priya nasional hiwasar sotis kharo y ko tolaranak hupanaka ki ok epes khap hiwasaro ha Bolivian kolak juristo ka Bolivian kolak ka Nayana muyuhan ka hupanaka tolar aptata sarapre akawolian kolkiha hani upanaga apap kit porque hiwasa takiha uka hani waloran nikit bolian kolka anchech kamas. Saros mistunyan
yaqanas ciudad sarañan chileros argentinos causeros mistuñan ulian qulq aptasta hani munapkito kanak hopa hani kukambe kuns alasknat kuisana entonces más bien tolerampi kuns altasnah ukat amuyo kan hopanaga wale amuyo nepje ukat tolar apasipje tolerampi caucaros purinta pjakio ka Estados Unidos causa Europa ksanacaros ya ukat tolerampi kuns altasipjakio pero hiwasa sarañan ulian qulq aptasi tual aptasi sarañan hani kayan kuns ukam palasin puirkañanit hauka amuit ampe upanakak ukha al saki soapre ukamaras ultimadamente yas upanakak empresa privada ampewa pala kipapre arsikata kurampe porque empresa privada ha hiwasa roja arroz kuncha achuyek ka Santa Cruz tanha asiti azúcar takikuna te achki empresa privada wale hachanak yapuchapre naya hukan pis kamera trabajen Santa Cruz ukat naya unihta entonces empresa privada hiwasa roj kunhams tolara irhat tawaiha tolara misto tiwasaro algisto takikuna pulyu kunsa azúcar asiti tolara misto topanaga algisto kuna yakato ke apasinipkas ukama pero cha aka gobierno machak mandiriha ukana kalkur tawajas pahanipi ukama gaspatih ukamaros arsi katakuraha libera wayiwa libre exportación churawayi yast ukampiu yakana surara apsuay hapje aka bolya tak hani uthit hukita kiye ukat wal irhat teswa hapje tolarar misto talgawayisto naya unihta naya frontera tokin naya hakta igual que mistaski aroma nakah misti camiona nakah puka mistso controla naka othi cuartila sait ay camiona saiti as cuartila ma papila apkatapre kamsata soka papila upanaka paga pachakan noe igual que uñhat y pasawai polisa ya uñesta ya pre polisa listo pukpacha pasi kuna puka carga tapas ni kuna controla kamskis soka soldarito naga ni kun kamskis más bien hiwas akina ka mais kita nak paga rapid wayusip kha ukanak wayoka phebe kun sapasita ka market ukapaka phatam pero camionara nak paskiste ukste las 3 de la mañana 4 de la mañana 5 de la mañana ukaura pues porque naya frontirang strai how kamat hiwasarok ainya isto hani urthete alasnya teki ni kun la alaponi mangkat hiwara ya visto aka arsi kata kora ka hiwasarok pa movimiento al socialismo kamachi hai hani puni kunas altasinya makat al ma ukat ukambi puni heo sin boliviano ha hani kunta kiehes ma 10 boliviano umsasi kiehe oro alwata mistawa sin boliviano betarde kala kiehe ga apenas ma 10 pesos 20 pesos kamil tata kiehe hani kuna mangkanya beki sarawak hani kuna takisoka kulke sirukhet ukat na yaksista aka papila ke ka kulke hani sirukhite ga sis indos na yak hiwasa kamak tolara alhas snak saya wis maru chok tolara alhas snak kunaki pas tolara alhas na au ka tolara pinias ka kit altasin sapi kun sau kama amuiga puktuk wai galul timuru hau kama ka politiko na ka khlur ka wisto kata na yak cha politiko to kit aver pal aponi ra kisas paltas ukarosti sarakiristoa chaka segunda vuelta hutsini ka okturin ka wen ukaro ki apoitastan uhalai cambio choraspan yakakasta haspan porque pa amuye pan ka cambia pun sini hani pone ukama sinit ukama politika ukama amuyompi apana kap siniti ma administración estado yatip sini kapitan lar na yakaro kumpit porque wainau paka uthas pa walip ikip amuyo pak kun hamate ka Bolivia apana kanya gaspa ma administración del estado hau kamara apana kaspan takikuna empresa privada na takikuna kun ham yasta hau kat kolke uthas pape kolke khane anite uthas pat ukat na ya amuyo kan ka diputado na ka diwaha wa haspan 130 parlamentarios por lo menos 50 que haspan siris na ya sapari departamento fiscanik ya ukat kolke khane uthas pape hane pe wale kolke sar haspati ukana karo wale kolke apantap chekh ukat ukhar sara kiristva chakanya pau municipio nak chakanya pau ukaro kolke nak wali purinti ya proyecto nak lorasas lore chikat pachino se apas khap hupana ka wale kolke gas thawai khap ukat ukaro uthara kiwa ya khach agasto plan operativo anual puasap hewa uka alcaldía nakaro puri hicha uka plan operativo anual alcaldía nakaro kolke pore uka kolke nak hupana ka kiwa
hilpacha apasjapacha proyecto nak absorbe ma hila prisión pues ya tocat chicata kama gastanta pau kama ukana ka chaqay haspa ya qoilqe oti haspa aka boliviana dolara oti khanyapa kun hamate aka boliviana hanekay oti chisote gasolina diesel nayak nayara amuy hi awasaro kriestan pi oti sasin kala oti pacha ma kitanaka ukitanak pero hanipi suficiente que alani pchikhay diesel alani pchikhay gasolina kaya Europe to kit apanchik chilero mis chik ukat alani pchik ukarok mistos kiusi toni lara se carga nakak mistas ke dieselas gasolinas pero kuna tolaran perak alani pkhanist tolaran alani nyachikhay hicha alani tolaran pi chilit alani iki arika ukat apani diesel gasolina hicha apsone akar al khapkhe Bolivian kolker al khapchik hicha oka Bolivian kolkem bicha kut apan alera chilero al haninetis hani al han kan de oka Bolivian kolkero entonces apani pekena kaha empresa privada se kitese apan pan ma diesel gasolina ha akan ha al hanya pa chupiro nakaroha $1 gasolina diesel $1 y al hasire nayas apani ristha $1 al kiristha $5 ampe alanira kirista iwastat diesel hicha uka Bolivian kolkero kuma papil kama kircha khane khay yakharation tak sirok chite kamach khare kaukatare $1 anere ki kamsine to uthkhati au khan khay anir tawacha pero wale amuyuni naka khiwak apana ka khas pan aka pais ukana ta ke khan wale ki te hau ka them anya tawai hicha kunz loran lorap khan hicha yasta mistuyam pekche khay arsi categoria sarkhanyam pekhe ya sarawai khane ma ka thema sarawai khane yast ukama ki sarkhap khane yasta qis kap khap khane ukao nan amuiga khan kosa kite au ka politik to ke thau khamanak nayak amuit ta cha ukaro amuit ara kirispi ya khara ki uthara ki akurunaka libera wa khapkhiwa Camacho y Pumare au kanaka yas libera khan yastan libera khapchinas pero cárcela wa casi kim samar khamaki cárcela wa chinas ilach noe entonces ukanaka khanipi huchani kandir cárcela nyatakih hani upanaka huchani pkit suluki arsosi phewa hanwal lori gobierno lori nakaro como Evo Morales hani wal lora waikante referendum hani respete waikete ukaroha Constitución Política del Estado, artículo 168, hanira ki respeta waikete entonces munanya pakupak yas sarantan munaski kau katung gamaras patung gamar kim satung kau winyes apanakan munana ha ukanawa hupawa han respeta tapata karsilan kanya pana Evo Morales sa karsilan kanya pana ukama kim samar pusimaras akwang kanya pana pero yakharo ki khititik arski hichorna kan taukirte liderana ka arsorena ka othi arsi kategora arkana kaya no kana karo how come entonces ukatokitha huchaneha libre pisarna kawaye porque kuna tarakan karsela waikistuka huchaniche singata sakawa sapheonoe walga hiwaratana ka othi siwa hicha ukana chahwainda ki khitira huchanis maini huchani othi uka huchani pe saranya pan karsilaro Hanipe yakahan huchaniro kete Arturo Murillo, ministro de gobierno, ya ni ministro de gobierno pan Arturo Murillo no entonces ukahnia huchani pe por absotapat ya te ejerce trispacha tapat ya hakero resparaya tapat ukah huchani cha iskapawaya ukah mainiro ke aptawaya warme tapata yanini anis kaki karsilan kaskih how come I always balik ikinaka iskapaphe entonces hanipi wali kete uka juicio arkayawa phe ama hucha karsilawa phe Pumare y Camacho nataki Pumare Marco Antonio Pumare wali sumaliranwa wali sumalir maikut utkana ma kabilto lapasan mangkaro tkan naya ukaro sart naya istiri ukan ma patung kanewa utkaphan liranaka paranya tak arsuphan uka akap patung kanitha rector de Universidad Mayor San Andrés Waldo Alvarez ukasukan karakinao pero ka patung kanitha takito ket achakito kenaga sota karakinao hadeu kitis igual kan Marco Antonio Pumariro porque buen líder buena cabeza tenía lindo era
Hupatek presidente sapan hanicha anch kam kam mangkatiwar gasante. How comes ikinakaw munas aka nasyon apanakayatakeha. Hanu kam alek mainea arsi kategorika ekonomista siyo noe. Pero hanepe apanakawai kitek claro sinja de la economía historia pacha unera tokui pacha sinja de la economía kulka apanakayat hat pachai. Pero hupa hayat hata pacha pikul hamat kamirip tanya uka. Entonces uka huparo ya uka gustaba pacha kamirip tawi claro hupa uka sinja economía yat hata tacha hay. Kulkinip tawa pacha yati si no wana kapas wali kawal ha milyon na kampesante ko also si porakinak si uka manak lurhawa ya phay noe. Pero hanepi chornagan uk mun tante map ekene lerer apanakanya patag aka nasyon. Administranya pataki, sum apanakanya pataki, hal kolak pista intenya pataki. Ukapi muna si hau kaman yas wal naira roksarna. Siti ukamakis kaneha, ukapach pa ideologiyampe apanakasip kaneha, ukamakis kaspai. Ukat na yasista intons didos haspan parlamentario nekah 5 indaroki. Sapa departamento piskaneki hasp. Hau kawa walis paho, kolkes uthas paho, ukatoki nagatias, ukaroha Maya ukam presidente lori mistori nakaro han presidente japukan nakaro ha renta vitalis pagapri casi más 22.000 algo más tan kama más o menos. Pero ukanaka apakas hanya para ki ukanaka. Ukatanto alek inak ganapre nairakat gobierno lorasa wal kulqicho siwai kapre wal kamirip tawayapre ukaroha todavía renta vitalis ya más de 20.000 bolivianos todavía kato casi paksit. Hanipi cosa que te ukanaka ha ukamat pek lanya ya vesto hiwasar mangkati wara ya vesto hanipi ni yast alasinyas wali karo pinehe mau katu kapinehe yast hanipi ni kunas dewa kataket ni kama chanyo kages patorai mai kita torai dewa taraki market piruan to pasiri dolara casi 20 roja por che 20 ma dolara peruan ukapinehan solisas peruan puriraki hasta 5 boliviano más solisas. Hicha más bien Irak tawaye solisa. Irak tawaye más bien 3 boliviano que jeo. Na frontera jeo que sumhayat. Kuna pachete oka solisa 5 boliviano kan ha, oka dolar 20 boliviano kan frontera ha. Yast oka aksat negocio wale sarara kina. Wale sarana. How come aka politik tokit amuit irotarak. Entonces, kos loranya ni hiwasaka más bien ni okam tokit anyataki. Siris nayaga aka segunda vuelta ha. Apoit anyas pa chiristoa Rodrigo Paz Hernan Lara no ukar apoit anyas pa segunda vuelta ansirit kama jarak stat uka inach salwichtaspan takikunasa estabilizaspan uka walihas pai auk chanakat nayak amuit ere akaratun hotawaita ukanak ukas pauna amuit akak Campeonato Tayaveris, mañana cana visita a Nepjaraki. Hermano Felipe, antes de retirarse, usted planteaba, ¿no?, que por lo menos dentro de la Asamblea Legislativa debería haber una reducción de los parlamentarios, decía usted, ¿no? Me parece muy buena la propuesta, pero también debemos tomar en cuenta que los 9 departamentos, los municipios, las diferentes circunscripciones tienen que tener un representante. Medio que se ve imposible ese tema, sí, pero lo que sí debería de haber también es reducción de ministerios y reducción en cuanto a funcionarios públicos, hermano Felipe. Sí, tiene que tener representantes, estaba Culiacán, ¿no? Sí. Sí, pero otgia sapa provincia más de presidente nanakan sanyan más provincia más capaz un ejecutivo provincial. Kuna te quiere un ejecutivo provincial lo gaste. Un líder después. Claro. Dirigentes atacha no ve. Para dirigir después. Ukay hotanya paja parlamentos kunas wakisi. Ma comunidad kunas wakisi, escuela loraño wakisi, anuka takich loraño wakisi. Ukapi reclamere hotanya paja yast hotuna campis konambes. Ukapi yast mayewas paja si wakis yok. Hicha han wakis chiste. Porque puak porega alcalde ara porega no wakis más que trabajito le gloria uka ka kuis chakchai. En supana ka kol alcalde naga administración provincia tiene que andonar tiene kana municipio nakana. Entonces hanepi walor kitih. Entonces ma ejecutivo provincial la representante ma provincial ha. Ukatak iligita jai.
Ma familia ma auktaika nas ma papá no Wawanak unchukinya taki chai. U animal niñas ma 50 ovejas niñas na. Nayakay uk apanakanya hachik. Ka uksaros anak chimang kairis anak chik uksaros aksaros. Ukataki hayriri hindi naga utchik. Entonces uka hichaka señani diputado na uninominales plurinominales no ve. Sí. Ukanaga uthaja que pasir gobierno no walta ta chai no ve. Ukanaga pache 130 parlamentarios también no ve. Suplente na kan kona chai. Ukatando ne 130 parlamentarios. Hicha kun hamara apanaka estos akaboliste. Khalarex ban katiwaria esto ha. Entonces upanaka te apanaka dirigente na gaspaha. Diputado na gaspaha. Takpaja apanaka phanya pacha. Takpaja administra phanya pacha. Gobiernos que ministro de gobierno de finanzas ukanaga ministro de economía. Ukanaga punto ha kolke othaski hani othas gasel alanya tak odisel alanya tak kaukat apsunyan ukariri hindi naga ma provincial ma ikuto provincial ha yatinya pacha hai. Kolke hani othasi listo ya. Municipio naga alapak khanya payo kana kolke kunan berak alkhap khanis. Ha ukamanya paja ukakai dirihin sataja. Hanukas kunda kirakchas pal chileñanes 130 parlamentarios. Toda suplente na kampe pacha torawai. Ukana kacha ukap patak kim satungkan. Ukama kirak mangkat hiwasar konuras kan ukamang khan. Ampara etap khan. Hupanakam nawart askan. Hupanakam nawart asiskan. Chakbara sipkan yas kasipkan kunanakam. Kun hamara apanak kapkan kot kunate kira kiwasas kitanya nes ukarost. Nayar kitab khitar pan avera parlamentoro. Nayahan kurs nayahis triste aver gobierno con ministro de Hacienda, ministro de Economía ukaros parlamentario está no ve. A ver cuánto de plata hay para comprar gasolina diesel está no ve. ¿Hay o no hay? Ka kor alhan de kisistanya pachin khayo kana gari alhan ta ya ukal khanyan ya indos kaukat kun hamas kol khmait asinyan mait asin kol ke puru mait atam kama kere kisara na kawai khamara na kha mait at sapa mai ne kha $3,900 ukau manok tan sara kisa sapa mai naya ukka mano pachat hiskawa na kanas kisa ukai 3,000 casi $4,000 sapa mai ne ka loras khay wolian ro wal khay loras khay naya ukka ma utakan slaskayat akais kalche casi $4,000 mano hexas, señora Garces Tarak, casi $4,000 mano haraktas, kunat nar waktu itu $10 kuna kaukat stoy. Terhiwas han suti sarogai apsun $10 mait asin jih yakan nasionat, kat hiwas ki mano tan, hiwas ki kun hamas pukanya sahis tay. Terha ukamai apa nagaphi, mait akamak. Olivian ha recursos naturales no renovables wale kamiristan hay othistua $1 hiwasan othistua cobre estaño plomo zinc takikuna mineral naga minanakatha angkar mischoga Europe to Estados Unidos to mischoga $1 kama alhastir $1 kama alhasi ukato kay $1 mantan jakaro entonces administración api Hanek kusa kita gobierno nak ministro de minería, ministro de economía, upana kapi ok administranya pak. Ukato ke kaya kolek $1 mandanjak. Ma minero koret ha ma 5 kilo alhasin saja no kwart $1 ro alhasin jikuja $1 kay puriasjak. Indos na yo hopak $1 kay puriasjak no ve. Nayak ma karek chok hoparok $1 ro ke pe alhara kenyak ma minero ro porque $1 kay purinjak. Uka $1 ampir alt asin rekiris pichilit kun salt asin dist kunarari toks kunax. Dicha bolian koleken pist kunarak loras nayak kanaro naya aka papila kisa onya kat utakana. Aka papil kuchura takira kisa ni siro kita kaksistia. Chakane usit. Chakireo mat antate ulwolian purhiriha uka chakireh. Naira pa jukam anatasi phatan achilakan timbut pachist. Ukam pun anatasi phatan achilakan koleken aka paut hiwal hau thetain kunai manana ko thetain. Entonces chakaynya takira ala piris valores gritana. Pasir naga ina sumana ga unha pachata piso bolivian chakir naya un piso bolivian chakir. Chakanya takiha mat antaha un piso boliviano han 10 piso han uka hanape. Uka un naya ha yas koleke has wali chakanya nagaro apana kaphano ga ayuti asul chakanya naga mangkhan gari tami gari tilat kimsa se kaya pharat noku ki pawaya hani lon tatas mun kitok ya na sirok chite.
ukamay ya chakanyata kioga ya hukam ya chakawa ya cambio piso boliviano instas kapre boliviano cuando boliviano te unistija ma boliviano tra tungara kipit anta kalta sinya tunggat anta mara kita nak rajpajita nak ukamay ha ukambe politika monetaria apa nakap kata nak naira timput pach apa nakap kata na hichak uka pasara kistanepe aka boliviano chakaya phaniwa ipiso boliviano instayapchin hani akanak to kama kiteha peruano kamara kio solo chapa chakika indi uniste indi dos indi how kama uniste indi chakawa ke chaknoe sol exacto. castellano trae sol aymara tra indi hichak solis apa nakasip kia solis wala altun kancha riwaki hichak uka solis apa hukat chakawa ya harakini bekat ma kau kamarawan tawan indi uniste sip harakina akan naira timpot pas politika monetaria yatip hatai nai hiwasa ranya ainya taki hiwasa hani kai preparata akstante hani preparata akstante hiwasa preparatas na saigat nai hichur nagan istap to manaka indígena originario sa kai apkata sipchik na kominore sukamai nayaki palt nayak ma cargonera ki ustanche kan okuparak ma presidente de consejo educativo Utjana 14 de agosto, na yakani besiro utjara ki no kanstai. Yo soy de origen de cultura aymara, que kunarak para la presa, hanina indígena. How comes it? Kunarak kunarak ki pachani ya tip ki cultura. Mi estilo de cultura si no apa na kaya Morin tokunya na ka yaolara na ka ukana ka osino si akunalura tana kuna. Claro, parte de artes, parte uka parte. Uka cultura ka walhara manepi, walhara hasta ciencias políticas uka mandantar kipi. Naira tiempo na ka edad de piedra, edad de uka tiempo na ka pachpi satata inaha culturas. Donde no hay uka tiempo na ka hanipi liya otikata inate entonces satata na pi culturas. Tiempo naka. Después ukanaka pasaba ya katanaha. En vez de culturas civilización de pasjataina civilización. Chikuna pachere ki peleuro na kunya ki takuna kama mayat tarabanaga uindia katiki payatia. Entonces culturas en municipio caña. Ya tintaña. Ma cultura aymarat naxis noe. Kunhamas aymarat kunanak exploración yatkhayas kunanak kunhams ya pucha siñanakacha kunanakacha música nakacha es parte de la cultura ma costumbres apjechur nakannoe how come chak pas hapri beograk civilizacionar kunas civilizacionaja maineja kunapacha tek civilizataja y altamente culturizado sañan noe amuyo mi pesarana que hanepi fácil kunaros purkas patej ha ukanaka pipalte akanación apa nakanya tekih civil satanya pawa e kultur satanya para ki wali amuyum pa apa nakanya pa hanepi ukam mangkat hiwaranya pa kitih akanación ro hakina karo han amuyuni nagaro haukat pinayasistha ukatokit palas tichur naga anji sta sinip kisto ukamarak spalli gai sapkhitane uma kultura trax palda ha si aquí tengo mi historia sagai aptatas pnato anche historia de la cultura aymara. Entonces, how kamawa ukanakat arsteri hichuro hotawa pasirnak portanirak tawisa haneraki tiempo ukakira ki otchignoe kwacha ukanakat arstas how ka kispa manis taimaha ukanakaha amuyata hatha walikis kaspaus how karhama pisaren mundahma kitirak ukat arsus past cha uka arsurnak walkhane khai hiwasar manqat hiware tikipe ukanak plurinominales uninominales ukanak kit hatatan naya aver naya kitab khit pana naya sarkhaw kat kot away khan ahuma manqat hiware naya nakar hiware khstas khapchitas pakhanoe al sub khanya pana 130 parlamentario 130 diputados ukanak akanación apana kaphanya pa chik tak pachani hichak mai chan muntra Rodrigo Paz vicepresidente Pamberoja hakim bipi akanación apa nakaphanya pa kun muna sasa referendum iskitanya pa ancha pala phelitiot newe akalit alkhasnat hanij alkhsnah umayit asnat ma referendum
Haqiru istañapaq, taqpach indirpach nacionpach istañapaq. Haqiru saniqa haniu y ukarmayt asiñan sanisa. Entonces haqitij yasta ukam yasta pinto ya si saniqa auqaqniya siwasa pinaya saqa huchanicha narakisitqa pero ukaq qulqimaytatqa apanaqa phañapa suma hani ukam hupanaqa kitij wal qamiriptqa phañapatij hupanaqa kiqa akamaranaqa qamiripta chinaya unistqa yukunaka hupanaqa ki qamiripta phayuka municipio naka alcaldinaqa hu tautunakan machaqa utanakan hu gravi chijay hupanaqa kiqa qamiripta wayqapchij ukatis tukusini chakuraka takihma uro tukusini haber ukata hupanaqa qamiriptacha ichaq tukusis pualispa uka unan amuy gastiristo haqimpi apanaqa phaspa taqikun hani hupanaqa ki naqsiki poniristo hasta 50 diputados uli pachat sapa departamento fiscanik uka 50 ha sumpi apanaqaña pa Kulikin kanya sa iwasak tularan kanya sa sapa maini tularan niya pa por lo menos tienen que tener unos 20,000, 10,000, 5,000 dólares. Cada ciudadano. Cada ciudadano tularan niya pa. Ya kini amoy extraño ve. Ukahani pika macha inspiristante. Ya naya tekma 10,000 dólares niya ha. Ya entonces takikons ma ubiksa takikons dólares al ha. Takika dólares niya na. Ubigal yetane ya 10 dólares, 20 dólares. Dolara al tasih, dolara uskas harji ha, dolara rohane. Au kanani pi kama change puirip kistas mate. Hani kama chichak Bolivia ko kana hiwas rap khare istok nowe. Ukana kala mol histo. Lo panaga ya. Kuka kulki maitat ko kina dolara ro apas khatche. Uka kuruna kan hichau kat sirit kori di hindi naga. Arsup khanya pai chakarawa khare kisa. Panaga kolqim alla takehi. Kolqim kama ke khal tape wa khapche. Ukarak saka kip arsus kan tal mamane ka konsinya sam David Maman naya unkatayat aga gobernador absnaste kusyamaras parleja pero androne ko alah kata sewa ya to katia politiko sarawak ya amuk tawak sekhay ni ukabanya pateh mari di hintina ka ukat pasir naga sakan sapun wala haj amukochin mukun sikutina kan qebt ashtara kisar naqabta khas gradio tarakis chakuna tanakan arsoptas akata al irkhat tawaqis reclamer sarap khasmai ista pachito kampung istan jagas uthipi ma kuna centrala kuna chacha mukun sikutos qebt asit sar naqe kama ki ungat to arkhai tarakito ega how come pero hanipi chat kuizaroga amoya sip khaspan cultures sip khaspan civiles sip khaspan la educación ukapi cultura más importante aukapi walta isna chahani tiko kama kanyane ko kama kis kanyane mira chaha hanwal pun kai indígena originari apana kasipti indígena originario no hay hani indígena otito kana kasi athatarak khai hani indígena ira timpuna ka ukapi culturas uthataina ukharoga tribus señan uthataina walha nahirapan na kipa kay cuánto española nakakpurin he ukat aksaro más o menos ka indígena na kipa pa nakasipkya indígena arsipkya más antes 1492 ukaka española nakakpurin 1490 hace 1300 años 1350 el imperio tawantinsu yukatimpo nakaka hanepi uka indígena sutinaga utkatainate no había en esos tiempos hanepi utkatante kipai Aukat bayam seris troyasa hiwasa nagaha kaldat pas utatatar más o menos historia peruana naxija 20.650 años antigüedad la cultura quichua y la cultura aymara hiwasa naga boliviana Arturo Posnaski tiwana xiwa 5.500 años kipaje uka Arturo Posnaski parlawaya hukum punairat pacai historia ukama ipalleg kunana kasut katai na wal kana kai historia cha armas chani un karakter ala memoria ngana ka mayana ka takso histori taninya ukana karstawanya hau kamata hakuki phanyatak han indigen sutiges ni khanyatak wali han wali arkhai suti chisto diwasa ukam bikira kasatar preparación a paltis diwasa nagatak historianya liuru nakas cha alumnos internet to ke otxer Uka internet toque celular na kati celular kata kaima yo ka hau tiu ka celular apta besar na ke. A ver,
Humaja celular ni está ya. ¿Para qué manejas tantos libros que tenés? Ahora es que libro no acabo con su catatacha. Libro no acabo. ¿Para qué manejas? Pero gracias por esos libros no ya por lo menos para la iniciativa está. Ahora humaja celular ni está ya. Ugo humaja libro más está. A ver, caucat hay marana que un instante a ver, mantanta muka celular más está. A mí cama change por ejemplo tenés celular para no tiquiti. A ver cuántos años tenemos. ¿Quiénes somos está? Hane ukachito yo esto no pues acá celular no programa te quiere que hakiki wapante ukaro hasito ani us kapachate ni modo pues cuarta y claro libro na kapana kasis karakter está. How come I wish na ma dialog lurarak tai. Urtakan, mayokakam siempre pone debate pretal tinagas. Siempre pone porque gusta bonito porque libro na kaotito que toca libro na. A ver, préstame los libros, aptase ya, léelo si quieres me ojeales está. Siempre pone libro na porque libros que estás salna kapin nekten ma kapitan terapana kasi pentawis akam juga tuka kana kan amigo na campis no. Istap tito kai. Masur valor tar dikisito. Ma amigo sigapatan. Yo soy de cultura chirihuano, está bien, sí está. Yo soy de cultura aymara, está. Está pero no veo que yo soy cultura chirihuano, está bien, sí está. Ahí también es una cultura, es. Claro que sí. Una cultura es. No es mentira, pues. Como que ukana cara estiriwa korne kuta timbut kat palta sistan ukana kata, dos me nakan por kanina kiwa. Wali ki how kama uka politika tokitha, wali yat khatatas. Wali ki iskiwa ka dialogando. Dia primero dialogando con los líderes aymar sao kama china isa kwarachi kusana alto no campo untitan isa kwarachi jota penia ya analista como interpretan a lo timor qué bien hermano qué bueno bien era hermano isa kwarachi no vaya than discutir de hacha como es que ta kama ya dialoga tai claro mayat es que de eso se trata es dialogando claro que sí hermano ancha mis tak tai airiro panagasistane pret ancha hausane pare kita spai hausane pere altoro. Está bien. Muy bien, hermano. Como que ukana karos que tawanya ni chatartina ya karta lagi purtani lagi kunana kampachat hat ane wayao katapani lagi amoyonax. Muy bien. Gracias, hermano Felipe, por la visita. Gracias, hermano Felipe, por la visita. Valiki, yo espero que te hilata Felipe, amoy tatamat, hola, es que hilata nagas gal parch tarko chogaron nagamam.